Farodhi TV, wega umagana mushie. Tafarire no ni ya kwirorerwo ni mundu wothe. Walipokuwa wakijenga, walitamani sana kuona sakafu inayovutia, isiyoharibika kwa urahisi na inayoangaza kwa umbali. Je, wajua sakafu ya terazo ndiyo iliwapa jibu kamili ya walichokuwa wakitafuta? Inawekwa kwa urahisi na kwa utaratibu unaofaa. Hii ni baada ya kutayarisha sakafu vilivyo, kisha mwaga mchanganyiko wa mawe na simiti na rangi. Lainisha na uhakikishe imemwagwa kwa umakini kutumia rola. Subiri kati ya siku 3 hadi wiki 1 ikauke. Baada ya hapo, anza kuosha ukitumia mashini spesheli ya kazi hii na maji, na baadaye tumia acid kuosha ili kutoa uchafu na madoa sugu. Malizia kwa kupaka mafuta au polish ya kuifanya idumu. Ikiwa unajenga kanisa, hospitali, shule, apartment, nyumba ya kuishi, viwanda, vinywaji vya mafuta, benki au mjengo wowote ule, tutembelee, kwani tuna mafundi wenye ubunifu na tajriba ya hali ya juu na uzoefu wa muda mrefu. Express Terazo Center tunakuuzia bidhaa za hali ya juu na kukuletea mahali popote nchini. Tutembelee leo, Ruiru Bypass Kamakis, pale Karuguru, mita chache kutoka RFH Hospital, au piga simu 0798 333 Express Terazo Center Bypass. You dream it, we fix it. Raniva start creation Faraday Confidation. Asido podidi yetepia pasinasha kaboda. Banai recoastation. Anai varedhista. Danavo see. Anta bikovaration far. Naona kama vile ambavyo kura hufanyiwa hesabu, ikijulikana ni nani ambaye atasimama na ni nani ambaye ataanguka, na kuna hesabu ambayo inafanyika mbinguni kwa wale watu ambao Mungu atasimamisha huu mwaka. And to very the coach the mighty nova satida anovi rehasubina vari de kafa banovi sa anaidi dikofa biniva raidi daufasi. Kuna watu ambao wamenyenyekea kwa muda mrefu, kuna wale ambao wamekuwa chini kwa muda mrefu, lakini kipindi chao cha Mungu kuwainua na kuwafanya waketishwe juu ni hichi cha mwaka huu ambao tumeanza. Banai da nova tadai rivositi da daish amai banovi si pata da novi si kabai andi dikovusika dinu bana dinu baniva andi bogofa divosiridas. Na naona kama vile ambavyo unaweza angalia urefu wa bahari, uone ya kwamba hauoni mwisho wake. Uangalia urefu wa mawingu, uone ya kwamba huwezi ona mwisho wake. Kuna watu Mungu anapanua na kuwapanua kiwango ambacho hawajaifika na kiwango ambacho hawajaiona kwenye maisha yao. Banibo shati dadaivo sopi banavo rusaka adami nova tanida gatu kozaka baniko baka andi gasika taivasaka almalufo sopi kadadili shafa loda ki banaiva saridi kushata. Kuna watu ambao Mungu anawapea kibali, Mungu anaachilia kibali kikubwa hivi kwamba neema ya kupendeka kila mahali inaangukia watu, waanze kupendwa kwa kila njia na kwa kila hali. Avia sapasido pobidi endeavor. Somai damando vosi kapaida laiko voshi taya. Avaria banova kapa luvi sakika. Dimo baga dobigi da hari digi havosaka. Abilo vasabi dadai ruvosati dadala. Varia tatanda voto visa kaila. Fotairi di sofa. Na ni wakati wa taifa hata kujiandaa kwa yale matunda ambao Mungu analeta kupitia kanisa lake. Kuna wale ambao wamekuwa wamefichwa, kama vile unaweza ficha kitu chini ya mchanga na kwa muda mrefu usije ukajua kitakuja kuchipuka. Lakini kwenye hili taifa la Kenya kuna watu ambao wanachipuka, hawajaijulikana na hata hawajaitajwa, lakini Mungu anawainua ili wabadilishe mambo yanayofanyika Kenya. Abalila tamari vosi kanta for 2025 bariazana and to be satai karabiko sata ramai vasopi adanara tarida dagosh ai banan.
kuna vile ambavyo ni vizuizi mingi sana ambazo zimepangwa huu mwaka wa 2025, lakini Mungu atapea watu neema, sio watu wengi, wanaweza kuwa ni watu wachache. Atawapea neema ya kuleta suluhisho ya kila kizuizi ambacho shetani amepanga kuleta mwaka wa 2025. Bala luliza tado nuza laila shati kadama roza tanda. Manuva tamida nando danida duba lulasa tabalova sa lila pataka bazuti fariza ka amanuva pato mila salide sashi. Naona kwamba kuna vita ambazo zimekuwa zimepangwa kwenye taifa la Kenya, lakini Mungu anasema ya kwamba tuzidi na kuomba ainue watu na viongozi ambao wako na hekima ya kuleta amani na kutuliza kile ambacho shetani amepanga. Antu baria zata danaminaza alufa sati karida gatu badi bagata maraba avo sabila zati adano vosika ramaka paibo zoti fandi bozete kanda banuvi sita barazika amaduva sati dish. Naona kwamba kuna uharibifu mkubwa sana ambao unaonekana huu mwaka wa 2025 ambao unaweza fanyika kwenye taifa la Kenya, lakini Mungu anasema ya kwamba kanisa likisimama litakuwa kielelezo kwa kile Mungu ambacho anaweza akafanya. Antuvaria danizata damarovos amanin barizata antavuse kiribushi na. Wacheni tuzidi kuombea amani kila pahali kote hapa nchini na hata nje ya nchi. Very steady in force. Amen. Murori wa Barothi wa Thayo TV, jetagwo Barothi wa Thayo na twina Fred Kahura, Director Golden Dreams Land and Properties Limited. Very good. Turakurehera Sagana Success Gardens. Na nikuwa guku turi na nie ndakena tondu ndona jirani urimite nyanya, ngona jirani urimite sorghum, ngona majirani marimite mbembe, ona guku urarimĩtwo mbembe. Guku urari mbembe guku. Kuria no mbembe. Kuria no mbembe. Na ngacoka ngona majirani makite. Tarora. Ti kuria wiragirwo ati gutire jirani. Ati ni guku. Guku na jirani. Tariu jirani uria thitima iguru. Uria. Hai uria ungi. Uria ungi. Ocio. Uria ungi. Ocio. Uria ungi. Uria na nginya ng'ombe. Cirarithi hari hake. Ani ciraria? Ni cirari hake. Cirarithi hari hake. Na ndona ni toirigite. Nona uria athondekete wega muciĩ gake. Agekĩra nginya maĩ. Yes. Nona kũndũ guothe kwĩna matangi igũrũ. Agekĩra nginya maĩ ukamenya rĩu. Na ngwire. Gũkũ kwĩna maĩ kũndũ gũkũ. Kwĩna maĩ? Rĩrĩa itangi no rĩa kũricabu. Yes. Kwĩna maĩ. No makĩũraga. Na no nĩ toirigite. Rĩu rĩ gũkũ rĩ nĩkĩo ũtangĩrĩma. Gũtirĩ kĩndũ ũtangĩrĩma. Nĩkĩo ũtangĩhanda. Yes. Kĩu kĩothe ũrona kĩhandĩtwo nĩ majirani no kĩo ũngĩhanda gũkũ. Kũndũ kwĩna thitima na nĩ waciona maĩ mekuo mabaibũ. Na kwĩna taito. Na kwĩna neighbors. Kwĩna neighbors. Wakauga kwĩna taito. Kwĩna taito. Menya kwĩna gwata indo icio ciothe. Na matigwa taito. Matigwa taito. Eka tucokera hau. Na kwĩna neighbors. Kwĩna maĩ. Kwĩna thitima. Na kwĩna title deed. Yes. Na gũkũ ti kũrĩa ũthiaga gwĩtia taito gathomerwo. Aca. Na mũrata wakwa athiaga kũndũ gwĩtia taito gathomerwo. Nĩ marutire mbia ciothe. Wathigũri director ngwenda kũingĩra ciake. Director ndonagwo ũguo. Nĩ ũkũmbũkĩte appointment na aca woi. Ndũngĩkĩmuona ũmũthĩ. Ũkona director akiuma agakwĩra wewe. Manas. Ndiaragĩrio ũguo. Kana wakora ile office nĩ athondekio kamera gako kangĩ na thutha. Nĩ mira. Aigua nĩ woka rĩ. Acomogeraga thutha. Gũkũ ti maruta macio. Gũkũ taito ĩho. Kwanja ni inclusive. Take tukwire ni hinya bei ya guku mbere ya tukuonetie bacon na mĩciĩ na mbere na thitima. Wa mbere turendia cash 650,000 urihe na mweri umwe. Installment ya mbere ni ya mĩeri 3 urihe 700,000 na mĩeri 3. Installment ya kerĩ ni ya urihe na mĩeri 6 750. Deposit shiringi 200,000 only. Yes. Na gũtirĩ hidden charges. Na tumahe namba cia thimũ. Gũtirĩ ingĩ ona mũndũ ekuongerera. Namba cia thimũ no tũmanengereria 0798 008 Yes. Na nĩ yakwa. Ndioyagwo nĩ secretary nĩ nguoya. Yes. Kana 0727 004455 na nĩ yakwa ndĩkuoyo nĩ mũndũ ũngĩ. Very good. Yes. Ndũkĩreka tũgũtware kahora ũthiĩ ũkĩroragĩra bũrũri. Yes. Na meru Rĩu mũndũ witũ no akĩona bacon. Bacon nĩ ĩno. Ndoka nguonia nĩgetha ona mwĩroreri amĩone wega amenye mĩgũnda ĩno nĩ mĩtinangie ndĩgatinangie gĩoka kuona. Aca. Njoke nguonie jirani wĩ haha. Ũyũ.
Nĩ hana gĩthii. Nikio kia ruma. Nĩ tira rumio nĩ generator. Thitima. Mwanake ũrĩa ũrona agĩkĩra harĩa kau nĩ gabarabara na kuma gabarabara-inĩ gaka harĩ gũthiĩ highway-inĩ rĩ nĩ ndagĩka 2 tu only. Koguo mũndũ wa magũrũ na angĩkĩhũthĩra nyingĩ rĩ nduongerera ingĩ 3 mũndũ wa magũrũ agĩthiĩ kahora kana tiguo na nĩ bara ĩragerwo nĩ nduthi ĩragerwo nĩ ngari na indo ciothe. Gaka nĩ kamũgũnda kega kangĩgũrwo nĩ mũndũ wĩ diaspora mũndũ wĩ Kenya oke ke mũciĩ wa gũikara na akĩrĩmaga. Ndũgĩũke mũndũ witũ ĩ tũkuonia handũ mũgĩkũyũ akũigua iganĩire arigainie na ũrĩa ũngĩ mwenzake tũrakĩruo tũrĩ akabira acio othe wiraro Kikuyu basi ĩtũ tũrakĩoya rĩu handũ ha wiraro Kenya wiraro Kikuyu because wiraro Kikuyu sio kũrigana na gũkĩrĩa kĩngĩ tondũ hana ta hau hanyunja gĩcagi ũkawĩgũrĩre haha na ithuĩ tũkene ũkĩgwatĩra title deed na no tũkũrehe kuma Monday nginya Saturday ũrĩa ũkũigua ũkĩenda. We are available for you. Ndũgĩtwarĩrie tũgũikĩrie mabu wĩgwatĩre. O rĩngĩ tũmahe namba ya thimũ 0798 008 008. Na ti mũndũ ũngĩ ũkuoya nĩ barothi 0798 008 008 kana ũcio nĩ ũkuoya kana 0727 00 44 55 0727 00 44 55 na yoyo rĩ nĩ niĩ nguoya ndĩnayo haha. Nĩ wahũra hihi tageria kana iraingĩra nĩ wetwetereire rĩu na ithuĩ tũtirĩ andũ a Sarakasi no gĩkeno twĩ nakĩo nĩ kũmenya handũ harĩa tũrakũne nĩ tuongĩrĩrie gũikara naho no tũrona reke tũgayane tũkwaria kabisa twĩthiĩre ũguo makĩonaga mũgũnda. No handa matunda wanyita horo ũcio. Yes ũguo nĩ kũndũ kwega.